itu ko kelat nen deman go berut yong na in yang tu yung sem yong i dap ti sem bos nyau khia mo yijing do em nak pergi pai ba boy sia pergi ni man kam ga drama mo i ko aku yo advertise untuk mo perkat bo yala de ye pi herjaka yong i modul ye ngak question la ye gi nurse gitu gi staff ko chem duty nen gi doctor beto duty wing charge ya ka imagine to ka gitu to go puyu yong ki na go be yong ki kaman siaw kita if the parents or the sister were being treated like that kaman siaw ki lari chim gi ye te benta ki siaw thu i kat wan ti siaw yong i siaw thu go ru yong i go puyu yong i na gi khandan yong i to yo du ka te go ru go du go kre banda kre si ye go sai kon nang yong ka tang yung lại mong là man pro con ấy để em con nhau một tí con bạc khát tang là độ cắt với độ là cam cái man bê gì cắt tang em hi cái bê hi yung hi xem cái con chỗ độ cha cái bám cái con tang ye bị kêu lại school the past cái class 5 class 6 lại cắt tang em hi cái bê cái kle yung nó cái con chỗ chân chân cha cái tang đây chính lại cả relation cái này cái doctor cái này cái nurse poi chu do new port kita ikon man konsep kate kejasi kim yo gubam lai education temboy hitang perkhat you perlai pala ukre lalai kre belau no wi kon na hidu em ko wi ko question kar pari ki per pai ba po ye pi he jaka yong i snyap mo jing ki chut no in snyap mo dan to ko payu ki tu to ko be ning chau blai kam te mo te I we le ni main to humble request yong ai ko minister of health please snow bhat pai bhai gini government hospital especially gini yongi jaka khakon mo bon sin de jia communicate even le wan man to ong yo the one man yo biang snow for you the depth ye one din le tangwa any ka government wa daily wo pau pai bai yong fight ka government look into this issue take it seriously bo the inquiry gitu ki staff duty in both the doctors and nurses this is like my strong request to the minister of health please look into this issue okay because this case can continue like again and again it could be happen to some other people if not my family also we are standing here so that this case won't continue again and we request a humble suspension for those who take charge yesterday duty until the inquiry is done because our sister were supposed to be alive today yesterday morning she was still so healthy minister this is my message to you please she was so healthy we didn't expect any change from her we didn't expect this tragic to be happen so please and because of the negligence of this staff today we lost her and please take care of the hospital and the staff the beds here are not proper yesterday she was sleeping on the floor please look into that issue also and we request if it's possible kindly look into her children iconic ti yong ka daman yung sa o em gi wa yung sa em gi pi war be ni im em ong yong i gi ngi gi tu man gi ku yong i gi kon yong i ngi gi em lang i gi tangkat wan em ga bor man no ka be em kon ki jong i kon hapai choi gi kon be party from all if you could help please help more children welfare please look into this ngana liang ni yu yang ni ge sei wada klat la do nin la do ni siao na trang o u yo tingarap I kon go nyau do de ko seden de kon swet ko ki kata sawai do wai do bay la membe upa la unna wa yo jingarap ko sarkari ki ladu wasdam hadu wada hegi kan ku hegi hab yo jingarap ki la stik sarkar lada dam te lada biarap ki I mbi usai ga ni met yap yung kala po ni hosta ki dia siyo hadu wada yo I ketek rai laki te ye usai ga ni met yap yung ka uki dia siyo yo dep ga nyam ngur ko te saga win hile wa poi chiba ji ta hadu kan ni pot wa jori le torti yung ini I nos
Yang ini doktor lado sedang kopoi ini kim emusim kia gi paika usumarga. Man laga por, man laga minit onggo, wan doktor rapenga, wan doktor rapenga ki try penban dia. Ki ong penban dia ka, kelam tomet penban dia ka, kelam si penban dia ka. Ye jemut hawadaman gi doktor, hawadaman gi nurse, to kam gi uyarab ya i pajba i watia kedut watia pang, wacitom itu ye ipoi hadi hostel. Madi biyo di benang di website info itong po ini hostel. Taya ngakarpat ayat health department yo ukarsan doim do ayami kam tameni kena wada ikon swat ni begi ukarsan lagi nado mentu menstep hado wada hegi kan pu uye higi o limela nausni dan bu im nausni higi lagi to sorkar wa bakhle ki ladong sedong lado ke jingstat hado ke bangedi hado ke dawai hado barok ladong sedong you go on jadi jahi jing dawa na sorkar to ki bakhle ladong sedong ya ini kena wa e konsulat kami bay penting. To aku anongkong nang cap hari por iwan ini kam Jantia National Council sekbe harangkat kejing emlang ki Jantia National Council Sumer Circle wani daga mesin yung jisang kia open pau open rem kejing itu wa kejing dia kamada yopi halat patai ke bor nin wa gawi nang manbe wada chak refer nai tai na sutengah PIC ini hangani hospital si Messi wani wo penrem ya ki nos ki doktor ki lektor ti wo mem chimkia akam kini ke jingjia tengah ini je nyong wo penpau ya ke jingsiao kia bojur wa ejui por le wani wo dawa na UDMHO wakam hani jingjia ikam ki pajba kinong chong dawai na gabor yung sorkar bat kamjo na UDMHO wole lagi inquiry kanang wo yo chi wakam ginu kita gi doktor kam ginu kita gi nurse kiwa na do wasdang ni upoi gani ga manbai go kujut chemi wa jingli to wa gi doktor yang ki khangi ya ga bangadi bat eju ipor le ong yo dang sumar ya gani manbai chemi wa to wa adu kesni wa klat gini manbai mango go bruwa dayang ya kata jing sumar ke ka te dawai na ga office ng DMHO wo go yang inquiry but enjoy por le dawai wa open chitom lane u suspend ya itu dinos ki doktor wo no i na ga ni kam ka orang ga inquiry dang la go sakmat bonsin i kam ni patba inom chung chnong i wo poi hagi hospital sarkar ne awo poi hagi hospital chimet emi kita mesin i ho poi chagi doktor eng mesin i jing chau snau chngai em mesin i snau yo mesin ni dan rei lang ba kijing em kam kini ki nos ki doktor mkono ya baroma lang ba kijing em kam kini ki nos ki doktor wa mem muhim kia ya kam ni chitom penduk mesin yo i ki patba na dawale ejui por wa open chitom ya kam ni ginos ki doktor wom chimkia wa kain snap betul torti ya kam ni jut wa man serious mau ejui por dawai no yang yong i Jantia National Council naga bor yung CM naga bor yung MCH but now DMHO but naga health department wa usuki ya ga compensation yang jadi ga manbe wada kla knang wa kita ki kon yang ka wa i no go nyam chadin yo gi te ga jingira naga bor yung sarkar do ini ken pajak ulai